Wega sana mukiri wa mithika na mutegeri ni tukuromba urekeri ni untu bwa maandiko jetu jara tukwithirite tukiandika au kabere tukiuga ati uri utongerete ndene ya gicigo bunge Kigembe Central ni kubai kiringo indi uri utongerete ni Dan Kile uri utongerete ni Dan Kile indi ti kubai kiringo tura tukwithirite tukiuga au kabere na igitene riri gatuthe tukiwikia imwe kwa imwe mwankandene ya South Menti kirigituo kia utaribwa kura ndene ya Kaguru tuthe tukigwatanira na mwandiki wetu wa Nteto niwe mutugi kare atuone uria kugweta na mbere mutugi kanyani gaku. Ibwega sana MAUREEN na Christine kubugwata bwega ndege tuone kana aratugutarira kura cegicigo mbunge kia South Menti kiria nikio gituo kia Kaguru Tallying Center naja ni utumbete kuthathukia mukira mpumi mwanya cheite mwanya kumachia mutongeria wa mugongo kwa chia seneta wa kaunti ya Meru ngabana wa kaunti ya Meru obunge wa South Menti na kinya MCAs mwanya ba gishigo mbunge gikikira kina ishigo mbunge bitanta kira kina wandi ithandatu na mbere twita mono gutariria mpumi je nkomba kwethira nkirariria na umwe ora ni chief agent wa Kawira Mwangaza ombe kwethira agitutariria ora bomba kwethira bagitina na mbuga utari bokura bombete kwethira bokaria ate kumaria barambirire munkatha hii nondu nkona nyatomba kwethira tukirara kana wena ombekano tumba kwa tukirikia gutara kura iji tukana ngotikia tukaria na wona mbuga mbirari tore kuna ukore agent wa onbeta wambana ndigituma nkalete kura cia Kawira Mwangaza na iturambe gutara kura kuma igoro bwaga muno na bata hii tuendelea turere aja na tuatina na gutuka lakini tukwirigira exercise ile kwa mbere ya da mugwanya tukatukuthira nambuga utaribwa kura kire ugwa mbuga ombete kona bokarakaria tana no kugura no rambuki chikumera na kinyora kura chirombe kwa chikiringwa ugwata ukarite kura chakona Mwangaza uligwate oni kona South Menti anti baumete kulinga kura kuthura Kawira Mwangaza no Mwangaza ai kulinga tu bya byo ndo namba kutaro Mwangaza ai Kawira no bete kuthira ai atongere ti tu akwibyo ndo ndo ya mpizani wake raito mulungu na miteka bamusinde tena itu bityo kinyia 10 nambuga kainge kwithagira bamabakiwa kuri na wamba bokura kana kwina gacha rombera gategate kia numbuga ke utari bokura kana makarika jatagiri peka gitenanga kwa kulinga kura aja kura sitani ya taratibu na gutagia na thina no iriko iturari na arau mwaga muno na exercise ni tutaboga na ndambire bwaga no tena iraoneka mwaga ibwega sana ou agukari umwe wa akaria kura wa mubunge wa kurora ne Kawira Mwangaza no kurura giti kia governor aja kaunti ya Meru na kagita gatikura aja tha inde ndatugwatana na arao ora kana murungamiri wa kithurano aja South Menti ora komba kwithira agitutariria munkira thaiba kinyana na tumba kwithira kana tukarikiria kuringa kura iji atana mutata yabu abotumira. Karibu sana bwana Kasisi. Mmefikia wapi labda katika utaratibu wa kuhesabu kura na labda kuna tumaini ya kumaliza siku ya leo? Kwa sasa tumebakisha maboksi kama POs 20. Na mutegeri ni tuetete na mbere na kwithirwa tukiburomba urekeri ni untu bwa maandiko zetu ja au kabere ati kubai kiringo niwe withiritu agitongeria kirigicigo bunge gya Central Kigembe Central ende ni Dan Kile niwe withiritu agitongereria na kinya tukethura tukigwatanira na mutugi kare mwandiki wetu wa Nteto atumenyithie mantu mwanya jaraja kwithirwa ajagita na mbere na thaino watwithire twina kanya ga kunogoka banini utikathinwa ako thie na mbere kurumira kithurano 2022 no tukathie na mbere kuthie guntu na guntu gukonia buku thite na mbere kire utari uyu wa kura.
yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. A World Cup in the desert, the first one in the Middle East, the first to be held at the end of the year. That's crazy. Get ready for spectacular moves, unbelievable goals, all 64 matches live of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport on Go TV. Love it. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gigicunje kia 25 kia mbecho ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe ku ari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Tukugwata ogeni oringi ndene ya kithurano 2022 ara twithirite tukiaraniria na andiki betu Nteto na kinya kugukuonia uria ntuko yongwa ethiritwe ikarina ni untu bura twitite na mbere na kwithira tugikumenyithia mantu jegie utari bwa kura. Na tukiraithiria kaunti ya Thaa kuma muthenya wa igoro utuko baria ituo imwe cia uringiri bwa kura irathite na mbere kuthurana na mathani ma utuko ta gituo kia Mubukuro na nkinyagia gituo kia Tharaka Boys na kuringana na mwandiki wetu wa Nteto auntu nutumite kwethirwa kwina uringi kura kana antu engi mantu anini methirwa makiumiria kiri uringi kura atwethira tukiraithiria rugono rutu bangabanganirite ni mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishima. Wahiga David Mwaura 0, Wajakoya George Muchi, Mutegi Mase Kirito 4, Njage Godfrey Motua 4. Number of votes cast in favor of each candidate. Getari Martin. Naitwa Josephine Mweti. I'm the returning officer Chuka Igamba Ng'ombe constituency. Kwanza kabisa nimependa kuwashukuru wakaaji wa Chuka Igamba Ng'ombe
wakati msimu huu wa elections wameweza kudumisha amani na wakaweza kupiga kura zao kwa amani. Nataka kuhakikishia ya kwamba kura zao zote all the POs wameweza kufikisha kituo cha kuhesabia kura hapa the tallying center Chuka Boys High School. Tuko hapa for tallying na all the POs wameweza kufika, na mpaka wakati sasa tumeweza kuzisoma ama kuannounce the results from the polling stations around 1:32, na tunatarajia kufikia saa 12 ama saa 1 hapo tutakuwa tumekamilisha ku announce all the results, so that now tutaweza kuanza kuhesabu now the form 34B ya president. Hiyo ndio tutaanza nayo, twende kwa MNA, twende kwa MCA, twende kwa Senate, twende kwa women rep and then tumalizie na za governor. Kwa hivyo tutawaomba, mtatupa muda kidogo tuweze kukamilisha hizo zote, ndio tuweze sasa kuwapea kuhesabu zote kabisa za wale wa viongozi ambao mmewachagua. Kwa hivyo nasema we are at 56%. Tutajaribu vile tutaweza ndio tukamilishe siku ya leo. Pia Mubukuru polling station in Mugwe Ward, nataka kuwashukuru, ingawa waliweza kuanzishia kura zao kupiga kura very late, wameweza kumaliza na wote wameweza kufika katika tallying center ya Chuka Boys. Turnout ungesema ni kama percent ngapi? Ya Mubukuru we are yet to receive hiyo. The constituency turnout is 56%. Yes. Ulikuwa umesema hapo awali kuwa swali linaweza chukua siku kama 7. Yes. Tumepewa muda hadi siku 7 kuhesabu kura mpaka tufikie mwisho. Kwa hivyo italingana na haraka ambayo tutafanya ndio tuweze kukamilisha, lakini hadi siku 7 ndio hiyo kazi tumepewa kuifanya. Na tukathie na mbere kuraithiria guntu na guntu bwo mpumi ikuthie na mbere kumira na tukiraithiria MAUREEN Southment kuringana na mpumi cia giti kia governor kireitu 70 na ithatu na kuthie kire out of kura magana mairi ma mirongo ina Kawira Mwangaza atongoretie ine Southment akim atongoretie na kura 11,824 kiraitu Murungi arumira na kura 7,614 na Rentore arumira ena 6,419 na kiregitu kia women rep kana mutongoria wa Ekuru kire ituo igana ria 24 out of ituo magana mairi ma 40 Kaile Mia tongorete na 12,943 Biriri arumira na 11,315 nawe Edith athingatira ena 10,623 ngukona ne akuri no chindani bonene na nkuruki kura no kati gweta na mbere na kwithirwa chigitarwa na igitenerere katubone mbicha cha imwe kwa imwe mwanka ntere cha chogoria tumenye ure kugweta na mbere utaribwa kura bukarakari ate antereji. We count and release the presidential results in good time. So now that is from that 34B. I told you it is system generated, and the candidates that were participating in remember from 34A and B 34 series are always touching on presidential election, while the MNA is from 35, then the MCA from 36, going up to 39. Sasa, sisi hapo tunaelewa.
Right now, this is for 34A. Even when I produce, this is now, I mean, for 34B. That is after na receiving the bids itukuromba of urekeri nuntu bwa thina iu cia mbica tukethirwa tugicokerera our polling stations. These are polling stations, and they have their phones. Some of the polling stations may have 2 polling stations. I mean, polling centers have more than 2 or 1 polling station, and therefore you may find a polling center like this has a number of polling stations. And that is why we have, in Mara, we have 161 polling centers, which carry 185 polling stations. So these are the results as we received them today. Those were the candidates. Now the candidates wamejipanga. Tuna presidential candidates, tuna Odinga Raila, tuna Ruto William Samoei, tuna Waiga David wa MAUREEN, then Wanjakoya, Jones, Rushiri. Those were the bona fide candidates. Tumewaona. So if we start from polling station 1, Kiene Primary School, you see out of the registered voters in that Kiene, 652, how they got the total they got in every polling station up to the last one. So we may not go into detail to this, but I want to tell you we went up to the last one, we go down, and it is after going up to the last one that we were able. The last one is Chogoria Market Grounds. And that is when we were able, out of the 73,248 registered voters in Mara constituency, we were able to get Odinga Raila with 4,902 votes. Then we had Samoei Ruto with 45. These are still very strong. I think 4902. Serious? 49? Oh yeah. 49, 145, 182. Then we had na tukethirwa tukigwatanira na mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi atwereithie mantu nkuruki mantu tariria uria kugwita na mbere kiri utaribu bwa kura na tugitegera kiri mpumbi mwanya iria chithiritwe tigitukinyira thaa iji ni atendene ya Igembe Central kiri utaribu bwa kura kumania na polling station 204 thaa iji utaribu bwa kura ni burikite kiri 106 polling stations na thamonkera thaa iji Ruto na igwatirite kura ngiri 855 Raila Odinga aigwatira kura ngiri 2,206 nayo Maura ethira akigwatira kura 39 kirigite kia ugavana Lentore anethiritwe akigwatira 62,213 nawe Kiraito ethirwa akigwatira kura ngiri 1,146 kawira Mwangaza nowe 2,937. Dainogu mutegeri wa Weru TV gatwethirwe tukiraithĩria muntu nkuruki kana thina mbere kurumira nikienda kumenya muntu nkuruki ogu kura ikuthie na mbere gutaro dainogu tucoke kaire Nteresia Burerure tugwatanire na mwandiki wetu wa Nteto Marian Korugu nikienda atuonie bu kuthiete na mbere mwankatha ino. Ibwa sana Maureen na Christine mutegeri wa Weru TV tuendene ya skuru ya Thaa ya Borerure ala kwe tallying center kana kituo kia
Na ngeta na mbere na kukumenyithia uria uri utaribwa kura bwithiritwe bugita na mbere ndene ya Igembe Central kirigite kia useneta Kathuri Murungi nethiritwe akigwatira kura 5,760 James Mithika ethirwa akigwatira 2,273 nawe Kaberi Arimba ethirwa akigwatira 1,242 kirigite kia ubunge Dan Kele nethiritwe akigwatira kura 5,772 kubaikiringo ethirwa akigwatira 3,765 Romano Mwito nethirwa akigwatira kura 685 na Jacob Mate ethirwa akigwatira kura 94 na igitene riri gatwethura tukinogoka endi tuchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Manto Nkuruki.
Tuiterikone. It's our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kuthirio bia kubia nguku au we biashara eno. Ndio twathomithia course ya spinning. Ni mwayombe ndene ni wa gwika ruraya. Ni cute. Ya alapre. Kundweria. Ale baite. Ale. Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona Nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Uma mundune Wija Werune na Weru TV Rumuri Duamero. A World Cup in the desert, the first one in the Middle East, the first to be held at the end of the year. That's crazy. Get ready for spectacular moves, unbelievable goals, all 64 matches live of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport on Go TV. Love it. Eza toko dhiri mobatu ja kujonde shopping aja sayen supermarket na arua. Tue na deals chia mwanya na shia kuogokenia kagite negaka na ite kuinyeri muko joaku. Itue supermarket iretongere temero na ntura iri ya kwe. Aja sayen ukona intobia quality ya goro na biti na goro. Jaite na medha shia kutumira njana obishi. Intobia stima, intobia kuruga. Ngushe kumatake na ande goro inge. Into mwanya bianja na kuimenyera na kuidhongomia. Bekare ya migate na cakes, butchery na binge kadhomba. Tue na parking eno karia na enene ya Ntubonde. Turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Ncheremero na Nkobo turi mukana jwa Family Bank. Aranire natu na arua kukurukira 0114 697 050.
Niko kugwatogeni oringi ndene ya kithurano 2022 aratugwita na mbere na kwethwa tugikumenyithia utari bwa kura uria bwithiritwe bugikarika ni antu bariku arwiri bariku mwankira thaiji abethiritwe bagitongereria na itwithiritwe kinya tukibwonia mbicha acha arwiri bamwe baria thaiji nibo bethiritwe bagitongereria indi gatukunoire na njira enkwe ndene ya South Imenti aria baria bethiritwe bagichiandikithia kiri utari bwa kura kumania na IEBC barari 115,642 ende barabethirwa bakiringa kura ntukwegoro barari 78,604 na kumana na untobobo Dr. Shadrack Mwiti niwe wethiritwe agitongereria na kura 36,320 eu ni 46.2%. Ethirwa akithingatirwa ni Mwiti Kathara na kura 23,811 eu ni 30.3%. Alafu Kimathi Kinyawe ethirwa akigwatira 9,663 ari wa bathato eu ni 12.7%. MCJC ethirwa akigwatira 1,066 bathingatano mwanka gwa kinyira kuri na muthuri uria uri na 981 na uria urigete ni Mwiti Kathendo na 385 ari na 0.5%. NTJ gaturaithirie rutere rwa tharakanithi kiregetegia useneta tharakanithi kuringana na ituo iganaria 14 kiregetegia useneta mtuguta Paul na tunguretie enangiri kenda cia 14 agatarumira enangiri ithanthatu cia magana kenda ma 25 ragwa enangiri ciere cia magana mathanthatu ma 85 alafu nkiraithiria Teresia Egembe North kuringana na resort kana kura ishumbite kwethirwa igitara mwanka ino kiri ituo 59 kiri igana ria 68 atomberie na giteni kia ugavana ini Teresia Egembe North giteni kia ugavana ndio na Nturi na Wigombe North kiri ituo inuchumbite kwethirwa igitarwa tayari Nturi ena kura ngiri mugwanja cia magana mathanthatu ma 99 harumirwa ni kiraito ngiri ithatu cia magana manana ma 51 Kawira Mwangaza athingatira ena ngiri ciere cia magana mathanthatu na kenda na kiregetegia useneta Teresia Egembe North kire ituo 59 utongoretie ni Kathuri Murungi ena ngiri inyanya cia igana rimwe ria 38 James harumira ena ngiri ciere cia magana mathanthatu ma 5 alafu Kaberia ena ngiri imwe ya magana manana ma 40 na ngitegera kiri barabethritwe MCs barabethritwe bagitumirirwa kwithirwa baria chindi ndene award mwanya kuri na DMK Kiogora ujuni wa Abo West nethritwe agitongereria kuri na Caleb Mutethia wa ward ya municipality na Kinya Patrick Muthuri wa Abo Thugochi West na ngitegerera mono kiri uringi bobo obwa kura ndene ya Abo Thugochi West kurari na 52 polling stations ndene ya ward na kumana na bobo Kathuri na rethiritwe agitongereria na kura 5,701 ethirwa akithingatirwa ni ura urethiritwe agichwa agitigike na tigiti ya kiama kia UDA niwe Angelo Kaimenyi Kinoti ari na kura 3,830 ethirwa kuri na James Mwirigi Kinoti wa kiama kia TSP na kura 2,723 na Julius Muthomi Mburugo ari na kura 1,391 wa batano ni Daniel Kiogora Ntwinoti ari na kura 1,155 athingatirwa ni Jennifer Naitori Gituma na kura 1,028 ari namba 6 namba mugwanja ni Joyce Naitori Mutweri ari na kura 330
392 ngete ibarare anto baba ingema anto aroirite 14 barabara ethairwa bagichwa gitigiki na kinya Daniel Kiogora na rethiritwe agichwa gitigiki nyuma yawe nari MCA mwakene jwa kwambiriria au kireke durano kiria kiambere kia 2013 2017 neo achindirwe ni Patrick Muthuri na nukuona na ndi Patrick Muthuri ni umwe wa MCAs bara bethirito bakiritain gitigi kia MCA kiria kirari na uchindani bonene na unge ura wethirito akiritain giti kiawe ni Mutembe Mbioki wa kuma Egoji West na kwethirwa nkigweta DMK Kiogora wa Abo West ndi unge ura wethirito agitangaswa kwethirwa ari muchindi wa gitigi kia ward toto nyendene award ya Kianjae kuri na Ken Mugambi na kinya kuri na Nicholas Kinywamuna ni kinyani mwandiki wa Nteto na ukiraithiria Maureen by the way this time round antu engi sana maeru ni mombe tukwithirwa makithungira iteni tema tumenyeretie especially antu mamethi na ni untu umwega sana ntu kuraithiria Teresia Kiegoi antu bocho MC uri ombe tukwithirwa agicinda ataweti mothe Mutweri Joshua umwingi mamuishita Kabako ni a form 4 liver and so no kuona antu mengi maethi so far mubotete kwithirwa makithungira ndani ya siasa metonidi ya gushua iteino na by good luck methirwa magicinda tugitikagia ni mo the future gikinyira na mwaka wa 2027 wirora makethirwa marutirite akarikana wiro makethirwa marutite ukethirwa uri wira umwega wa kunenkanira ta example na tugeta na mbere na kwethirwa tukikumenyithia mantu mwanya utaribwa kura ni bari kubethirito bagitongereria kirite mwanya kuringana na uria tugwita na mbere andiki betu banteto ni betite na mbere na kwithirwa bagika kambe kenda bethirwa bagitumenyithia mantu mwanya utaribo bwa kura bwithirito bugika rikate na ngitegera mono kiri portal ya IBC kuringana na uria counties chithirito chikigita utaribwa bwa kura thaizi ndene ya county ya Embu nekinyete 100% kuringana na utaribu wayo bwa kura kile polling stations chao ira barari na 749 thaizi ni takabare ikitebo kiri ite mwanya nonto out of 749 thaizi ne bakinyete ndene ni kinyaboni bethirite bagikinya 749 EU na nkoroki mantu mwanya tugitegera ta Laikipia ira na 564 out of actually tigarete polling station mwake ira ithiritwe neo bakwita namba na kwithirwa bagitara kwa ubo ni bethirite bagikinya 99.82% na una mianka kidogo mwanka makueni kuri na utari bwakura kirituo kinyabo ni 100% kuma kiri 1130 thayubo ni bethirite baki engangana aya gaturaithirie Teresia Egembe North Okairi kiri ituo ino 59 kiri ituo igana ria 68 icumbite kwithirwa igitara kura giteni kia mutongoria wa Ekuru kana women rep kiri gituo kiu kia Egembe North mutugutwa Biriri ni wotongo kana ena cigana ena ngiri 3 cia magana manana ma 33 anawe kairemia ena ngiri 9 cia magana 340 na inyanya gitini kia urais Raila ena ngiri 3 cia magana 359 nawe Ruto ena ngiri 10 cia 10 na inya tugeta nambe na kwithirwa tukimkumenyithia mantu mwanya uria jethiritwe zagikarika andiki betu banteto ni betete na mbere na kwithirwa bakibangania bubwega kenda bethirwa bagitumenyithia mantu nkuruki uria kugwita na mbere amwe na kinya tugitegerera ndene ya nthigurune yonthe kirigiti giki kia urais kinya kio ni kuonania kiri na nkindano nene gatigatika
William Ruto na Raila Odinga ni bakuonania uria gwitaitite no twithire kinya bautu tukimenya no wewe ngokethwa ari rais wa nthiguru iji yetu ya Kenya ngetegera kiri uringi kiri uria ituo mwanya ndene isigo o mwanya birethiritwe bigi karika kuri na ndene ya Igembe Central ndene ya Athiruru jene ne gituo kimwe kira kiri na ringi kura 19,920 kinya kuri na Igembe Central ira na Igembe East ira na registered voters 19,964 kuri na Kinyanjia ira na 21,810 tugeta na mena kwethwa tuikumenyithia mantu mwanya jaro batere kwethwa at least ukimenyaga haya na thaino kumutegeri tukethera tukithie gontu na gontu o kaire kiri kithurano giki kana kiri impumi cia kithurano giki kia 2022 tukumenyithia buku thiete na mbere nontu nukumenya utari wa kura cia iti mwanya no uthiete na mbere account ya Tharakanithi county Meru Isiolo Embu na gontu konde na andiki metu ma Nteto marua nao na thaino guntishe ketherwa mwandiki wetu wa Nteto Finazimana anakwenda guturiungia tuone buku thiete na mbere nteni cia makutano na kogu twetere tuone kethirwa tayari nikenda tuthie imwe kwa imwe mwankantere inu hatuone buku thiete na mbere kiri utari uyu wa kura muri no kugweta kiri gite giki kia urais kiki kuonania kina ushindani omunene sana na ushindani uyu kuringana na mpumi inu itukethera tukionaga nyuma ya ndaki maybe nyuma ya kagita gatekora centu sofa guess nekinyetie percentage nene ku gutaritwe tukethera tukimenyaga mutegeri kogu athie na mbere kurumira kire matangazo metu ma kithurano 2022 kire mpumi na thaino gututhie imwe kwa imwe tugwatane mwandiki wetu wa Nteto Finazimana kenda tone buku thiete na mbere mwanka thaino. Bwana sana na Christian na MAUREEN kumantere chia studio RTV ni boya tuboa taboya sana akitenekana nditire tukimantere chia kagana araturi chikuru ya ndaka ya Meru School na renende utalibokura cha mubunge wa Cross Senator county ya Meru na Kinyanga bana wa county ya Meru kwidire kirgairwa kwidira chitalawa na kidira nonko nyumba ya ile ndatu yara kwidira gita na mbere twidire tukiamireria utere runende na nyuma kwa kwene itekatumba yantora bakedira bakiya arabe bonde nende baitengairo ite kendo tira kwina mutaratara ayuro yo kedra yo kidia tairwa kwina ite bia chief agents barweri ite mwanya baine ite bio be direte nende bakibangana irwa kendo tira nende utimu tokwidira kiteta na kuwa kinya tuwe na utiwa ome kire utali bo bakura kana kinya kwe wagage kinya buriko ko muntu ari no kirende urakedira emo ila iria na kinyo mudiatira kira kikwidira kigita na mbere tuchokarute ronge kinyaruo no ite bia chief agents birabidirete bikebangana kuwa kendo tira nende omuntu aina akinende akwidira akiria na kudiatira ontubo mbere mbidira nende kinyangi kona kia anteringe kwinete birabidirete biyeka wanende byubya itibya chief agents right baraba kedira nende bakitiaira ontubo bukwidira kaneba kwa elia manto bara kwidira ya geta na mbere na nyuma kanambere chief agents tukedira nende twina county security team araba kedira kinyaba ine itibyo ene itibitato byapata birane ndi kwenda widira we mutegeri ukiona nitikia governor elect ora kedira nende itangaza wakana itumira kwa ya wedira kiuka kia tigiti ya kwanga bano county ya Meru kwa miaka 5 yeyete itikia kedira nende ne kyokyu next kwenda kwena itikia senator elect all right akini tikiora kedra nende aitumira kwa ya wesinita Umweru nende wa county ya Meru burarenge mudhuri akwidire tayikurikana kene ati results kana mpumi nende kedra chitumira kwa timpumi tia constituency ya Imwe no zake ende constituency chionte kenda tia county ya Meru na kuni ende atungira wewa kwidira bakira gairo kinya etikia bitatu ikitikia woman representative kana mubunge wa kurunene ya county ya Meru patatu kwa unende
itibyo biyethirite nende bikibangana kwa kendo tira utionto bokwedira bo gyokuluka na nyuma yitibi nende Maureen Christine na Kinywa Mutegeri ibedel bakibakana kia kinyama bisa bakuru amira kidrono na raba kedira nende bakiria katibyori nebire kubyo byongwa ne ari kubakedira bakiria itibyo nende kwedira kiona kaitenekane via security team kana nende rwanyi rwao karia na nyuma babondere ndi bakedera baimbere indi onto babata kumenya ni ati nende kwene itibingi bidrete bikibangana kwa nyuma yako kana kwina medengire idrete kibangana kwa mere no idre kyura keniri ko bidre ngi kumenya zakia kwena ORPP nikyo nende kana Office of the Registrar of Political Parties kana biza ura kwidira ke represent nende obichi ya muandikidania nende kana registrar wa chama itikiake kiria next kana nende kwenda kuna deputy county returning officer kana munini wa returning officer ndene ya county ya Meru itekeke kiria una nende county returning officer CRO onwe nende munene wabo akethira noe kinyawe are urutere na muthia nende kwene itekia kana kwena nto county information communication technology officer kana mabitha wa kinyaneria anu akethira nende akara utubongire nende kwenda kwethira ngikumenyetherakia au kwithira kiona Weru TV kana kwithira wimbo no ichiona no wambona ringi nende ni okukethira kwina bicha ya senate kana ura kethira nende aichala wa kutuika senate wa county Meru bichikie kethira ekiumaira ikethira nende kana ni okulukira mitambo ira nende ni ngwe ya IT officer na nyuma yao nende kwina screen kana TV engi iri aramuthia pyo inkomea no kuria no ntungukuluka ndunga kwira ara nende no tuketha tukiona uraka twika kana urakethira nende echalawa utwika mubunge we kuruno uri kwewengwa na mbije kenende tukithe tukimenyetha kuwa hikethira ikiumaira ki screen ira euro kanero kwa nende tukumegida no kwithira kiona kwina bichenene kana kwina bicherekethira kiumaira unene euni auneo euni angabana urachali nende kana urakethira aichinda ipikyo ngabana ndene ya county ya Meru urakethira nende kibulairwa projection kana utira nende bichekene kwithira ikione kairara wewe umuntu edirete akibangana kwa ndwara mbere kinya kwa ukethiro kele kenende kwina ICT clerk 1 kwina county ICT officer na ICT clerk 2 ani utira nende mitambo yonde kwithira geta na mbere na kinya manto yegi ukinyaneria na kinya ukinyaneo bukinende utionto bokwithira nende bukile bale baka na bukili bale ba ende manto ndia kwithira ya geta na mbere kubanganitwe na mwankira nende Maureen Christine na Kinywa Mutegeri wewe manto edirete ya kibangana kwa utira nende as soon as possible kana na mpwe kana koreo urakombeka pomichi kwithira chio kinyaila no tionto bokwithira boyo kuluka na onende na team yonde nende raturentere tukethira twediera utionto bokwithira boyo kulukaira na twatira kumenya nuri kwengo edirete kyoka kia itikigere ku kana kirego na gaite na account brabo kwithira bugeta na mbere ni mibango ya mudiantere chia kaga na ranyuma yabune nde tukwirigira bakethira bakinya ntere cha Meru school na tibonka kende isio beyond kenda vya county ya Meru right binge binana na kika kenda bakethira bakinya kendo tumiria mpumi iyo idato chia batamuno ni mpumi chia senator wa county ya Meru county woman representative wa Meru na kinyangabana wa Meru akethira akitumira kwa aongwa ture ukethira geta kura nonto to bro tweta na mbere twatiro tionto bokwithira bokuluka ke mubango yo tuchoka kiwe Maureen na Christine terecha studio sana Phineas Iman nibwega sana Phineas Imana na Phineas urethirwa agitumenyithia uria kura chikethirwa tigitumirerwa na gutone kinya kwa ikinya nyaite uria bithirite bikibanganwa nkuruki uria mbicha ya uria withiritwe agitongereria kana agichinda mono kirigiti kia ubunge na kinya kia MCA mbicha ya wekethirwa ikionania tariria wije uria kwithiritwe tukimenyithwa au kabere ne atindene ya constituency tu ndene ya polling centers iji ndene ya counties abo bari na mainya keza kwethirwa bagitumireria urio chindete kirigiti kia MP na kinya kia MCA Mutegeri tugeta na mbere na kwethirwa tukikumenyithia mpumi mwanya ende au no tukwethirwa tukikunyira muthia ajo gukumenyithia mantu nkuruki ende ugeta kuraja no ntukire mubango jonge ja twithirwa twikwejerera no mantu ojaja kumenya utari bwa kura bura bwithirwa bugita na mbere
mbeta Maureen Kinya mona niretwa mathithio Maureen Kome na nimbeta kwa Christine Wanjeru gutikathie no akuthie na mbere kurumira akenda umenya buria kura ikuthie na mbere gutarwa